Biljana, rekli ste da ste imali dva favorita, jedan je otišao kući. Ko su ti fudbaleri koji su ostali, ne valjate za njih da nisu možda neki Južnoamerikanci? Jeste, to je Brazil definitivno, jer ja prosto volim tu čaroliju igre koju oni forsiraju i volim te takozvane čarobnjake lopte kao što su oni, kao što su ih uvijek imali. Ja znam kad sam bila dijete, Pele je bio pojam svega toga. Što bi Božo Koprivica rekao, on je bio kao Šekspir, jako je bio dobar u svemu. Znači, ja volim ljude koji igraju maštovito, lijepo za oko, a opet negdje racionalno kad razmišljam, ja volim i Njemačku, tako da prosto negdje pokušavam da podmirim ta dva afiniteta, ali definitivno negdje mi je mnogo bliže, više volim tu akciju, volim da se nešto dešava, volim što više golova, znači ipak su utakmice zbog toga igra i volim taj način, a mislim da Latinska Amerika je oduvijek imala tu neku lepršavost, u stvari nama to najvjerovatnije djeluje se strane lako i lepršavo, a pretpostavljam da je u sve to uloženo mnogo truda i rada, volim tu maštovitost u igri koju oni imaju. Sada za Biljanu obično se biraju najljepši igrači mundijala ili ne mora biti igrači, tu je u konkurenciji ponekad i selektor. Mi smo pripremili za vas 5, 6, 7 u stvari. Kandidata, moje da izaberem, je li tako? Ovo je Joachim Löw. Nijemac, ja? Jeste, njemački selektor, 50 godina, dobro se drži. Vrlo dobro. Cristiano Ronaldo. Omiljeni igrač Branislav Milačića. Jes. Bio. Možda ovaj momak Rigobert Song, ovo mu je 4. svjetsko prvenstvo. Pa ne znam čiji on baš može biti favorit u estetskom smislu. Egzotičan je. Egzotičan u svakom slučaju. Ja mu zavidim na frizuri. U kućima se ne raspravlja. Naravno. Kaka. Mislim da sam ja već tu rekla šta sam imala da kažem. Pirlo, malo igrao, jedno poluvrijeme. Ali za utisak. Sačuvaju svježinu. Imamo još dvojicu. Hamšik, moderna frizura. Da, vrlo. I još jedan. Mislim da ćeš njega odabrati. Ovo je ipak najbolja frizura. Žervinjo iz Obale Slovača. Nevjerojatna frizura. Ja ipak ostajem pri onom što sam ranije rekla da je moj omiljeni igrač Kaka. Međutim, ovako pojavom, vrlo mi je zanimljiv bio i Grk, malo duža kosa, mislim Samaras, da se napadač. Mislim, čak mi se dopalo i kako je igrao. Vrlo mi se dopalo i kako je igrao, a i vrlo jedna egzotična faca. S tim što je moj favorit oduvijek bio Oliver Birov. Znači, on je bio i ostao, a sad ovih sadašnjih je Kaka. On je sad menadžer reprezentacije. Za kraj prognoza, ko osvaja mundijal? Ko će igrati final? Kratko, nemamo puno vremena. Pa rekao sam, Brazil broj 1, Argentina, Španija, podjednake šanse i to je to. Mladene? Ja mislim onaj koji bude veći, ne motiv, nego samo ona reprezentacija koja bude više igrala za svoju zemlju. Znači, ja mislim da su Brazilci i Argentinci tu neprekosnoveni, znači od te dvije ekipe sigurno je. Brazil, Njemačka? Pa ja onako emotivno ako bih govorila i ono što bih zaista intimno željela to bi bio Brazil, međutim Nijemce nikada ne treba isključiti i zaboraviti, vrlo se lako može desiti da i oni osvoje mundijal. To je pravilan izgovor, Nijemci. Po vama i još jedno pitanje za vas, koju biste reprezentaciju voljeli da vodite? Pa po meni bit će interesantno da u finale bude Brazil Argentina, da vidimo da li koncepcija jednog tvrdog trenera koji sve drži pod kontrolom, sve ide evropski, ali naravno sa brazilskim igračima i jedna selekcija koja ima vrhunske igrače, a trenera koji ništa se ne zna tamo, ali da su izvanredni igrači. Ali ljubi koga stigne, dobro je da je prošao ovaj grip. A što se tiče koga bi volio, ja bi volio da treniram samo i razmišljam crnogorsku reprezentaciju, a ove mene mnogo ne interesuje i bez neke velike skromnosti radio bi to bolje na nekolicina što sad rade na svjetskom. Ništa nego sa idejom da se... Pa dobro, to ćemo ujutro prije za re. Hvala vam puno, nadam se da gledalcima bilo zanimljivo. Poštovani gledalci, budite i sutra večer sa nama od 20 sati, kolega Milutin Grgur sa svojim gostima, a za kraj možemo pogledati parove četvrtfinala, bolje da ih pročitam. Sutra, odnosno u petak od 16 sati Brazil, Holandija, od 20:30 Urugvaj, Gana, u subotu Argentina, Njemačka od 16 sati i u večernjem terminu Španija, Paragvaj. To je sve za večeras, gledajte dalje svjetsko prvenstvo na televiziji Crne Gore. Doviđenja.